da vas pozdravim u prvom redu, da vas poželim dobrodošlicu i da se osjećate ovdje kao kod svoje kuće. Mi vam stojimo na raspolaganju za bilo koju vašu potrebu ili bilo što vam treba kad je u pitanju ova preskonferencija ili konferencija za medije, a vezano za četvrtfinalnu utakmicu Kupa Bosne i Hercegovine koja se igra sutra sa početkom u 13 sati ovdje. Danas će na vaša pitanja odgovaraju glavni treneri oba dvije ekipe koje sastaju i imamo ovdje gospodina Sulejmana Krpića i imamo našeg Nemanju Stepanovića. Znači, izvolite, možete postaviti pitanja. Po završetku ove preskonferencije možete, koliko budu gosti imali vremena, uzeti neku pojedinačnu izjavu, fotografisati, možete izaći teren, fotografisati ovdje i tako dalje. Znači, nismo ograničeni vremenom. Izvolite. Ja predlažem da se prvi obrati gospodin Petrović u ime Fudbalskog kluba Sloboda. Pa ja mislim da je sama ideja da se održi jedna zajednička konferencija za štampu jedno dobro rješenje, jer ipak rivalitet treba biti na terenu i bit će sigurno, ali bitno je da na tribinama sve prođe u jednom korektnom stilu, da se ta utakmica privede normalno kraju bez ikakvih posljedica, jer sigurno i bolji i srećniji će proći dalje. Ja se nadam sigurno će to biti moja ekipa. Pa ništa, htio da vas sve pozdravim i drago mi je da vas vidim, neke dugo nisam vidio. Drago mi je da je ovoliko interesovanja za ovu utakmicu. Gospodinu Petroviću i gospodinu Krpiću poželio da se ovdje danas ugodno osjećaju na našem stadionu. Slažem se i dijelim mišljenje sa gospodinom Petrovićem da je zajednička konferencija jedna odlična stvar, da mi na svom primjeru pokažemo da je ovo jedna prevashodno sportska manifestacija, jedna viteška utakmica iza koje treba da ostane samo pozitivna priča, da se ne vuku neki repovi. I koristim ovu priliku da pozdravim navijače jedne i druge ekipe, da u duhu fair playa, baš onako kao što mi ovdje sjedimo, tako i oni dostojanstveno i na najbolji mogući način bodre svoje klubove, a na kraju krajeva ne pobjedi bolja ekipa. Što se tiče utakmice, naše su očekivanja normalno da prođemo dalje, normalno da će biti teško, ali šef će vjerovatno izvesti sutra borce, znači da probat ćemo, znači da ne primimo gol vjerovatno i da nadam se da će ja biti sutra pravi da ću zabiti taj gol, ali ne volio jedan, ja volio sutra zabijem dva, tako da, ali kažem da će biti teško. Sloga, rekao sam i prije, znači u izjavama da ima jako kvalitetne igrače, tu isto znači kvalitetnog predsjednika i trenera, ali ja mislim da je kvalitet na našoj strani i da ćemo mi sutra shvatiti. Po prednosti, kako se zove, što smo mi u Premier Ligi, oni su znači u Federalnoj ligi, znači, ali opet ne treba gledati na to. Igrački smo, mislim, sad su nas možda svi nešto otpisali što smo tu na dnu tabele, ali mi se borimo i izaćemo iz tog problema zajedno što se i borimo, tako da imamo veliku prednost, ali ne podcjenjujemo ekipu, rekao sam da imaju isto kvalitetne igrače, tako da sutra ko izađe ima da se bori i to je to. Pa ja mislim da će sutra biti jedna čvrsta, kvalitetna muška utakmica gdje će doći do izražaja borbenost i agresivnost. Nijanse su tu u pitanju ko je bolji, možda blagu prednost bi njima dao zbog igranja u Premier Ligi, međutim imamo dosta premier ligaških igrača, iskusnih igrača koji se znaju nositi sa ovakvim utakmicama i pritiskom i bit će to prava utakmica, pravi spektakl, ja se nadam, i za gledalce i za sve ljubitelje fudbala ovdje u Tuzli. Mi ćemo dati svoj maksimum kao smo davali do sad i na mnogim utakmicama smo pokazali da imamo kvalitet, da možemo se nosimo sa najboljim ekipama i ovdje iz Premier Lige i tako da možda što bi rekao šef Petrović, malo sreće, ko bude imao više možda i prođe, ali uz želju i borbenost neće nedostajati sigurno ni kod nas ni kod njih. Biće jedna prava utakmica, ja se nadam.
Što se tiče mene, mi smo imali sreću da su nam se u prošloj nedelji već određeni igrači vratili u trenažni proces, koji su izdržali ta 2 treninga prošle nedelje bez problema. Neki su već imali nastup, to su bilo Lazevski i Ordagić, ostali igrači su isto nastavili sa treninzima, tako da mi možemo reći da svi igrači koji su u igračkom kadru su opticaju i da ćemo izvesti najboljih 18 igrača koje momentalno imamo ovog momenta sutra za tu utakmicu. Pa nemamo mi povrijeđeni ni kartonirani, igrat ćemo u najboljem sastavu, izvršćemo sve ono najbolje što imamo, nećemo taktizirati, nećemo ništa preko slučaju. Što se tiče nas, mi smo u fullu. Evo za oba trenera pitanje, da li je bilo neka možda posebna priprema za ovu utakmicu ili to priprema kao za svaku drugu utakmicu protiv bilo kojeg protivnika? Ili se nešto malo drugačije radilo? Pa dobro, sigurno je tu sloga bila možda u jednoj maloj prednosti, ali imali su 10-ak dana se pripreme baš za tu utakmicu. Mi smo imali pripremu za Vitez koju smo pozitivno rešili i igrači su sljedeći dan imali već samo rekreativni trening, jučer su imali slobodno, jer teren je bio u jako lošem stanju i koštalo je sigurno i puno snage svih mojih igrača, tako da bazirano na tome da su oni jednostavno dobro odmore. Danas ćemo imati završni trening, tako da nismo se mi ništa specijalno pripremali za tu utakmicu. Sigurno kroz sve analize koje ćemo danas igračima pokazati poslije treninga, mi smo analizirali protivnika, ono što se kaže u detalje, igrači će dobiti informaciju i sa ovim završnim treningom koji sigurno neće biti u tom stilu kao što je normalan trening, mi izlazimo sutra na utakmicu i nadam se da ćemo se oporaviti od ove teške utakmice protiv Viteza. Pa ja vas lago ako bih rekao da smo se pripremali kao za neku drugu utakmicu. Nije istina, ovo za nas nije obična utakmica. Mi smo se za ovu utakmicu pripremali i emotivno, i fizički, i psihički, i svakako. Ne smatram da nam je prednost to što smo prije 10 dana imali utakmicu, smatram da nam je to čak i hendikep, ali nema veze. Mi smo nastavili da radimo potpuno isto, za ovu utakmicu smo se drugačije pripremali. Moram da kažem da smo svi orni, svi spremni, respektujemo naše protivnike, klub protiv koga igramo je izvanredna ekipa, mislim da su na putu izlaska iz krize, imaju jako kvalitetne igrače. Momak koji sjedi s moje lijeve strane, Slojevan Krpić je jedan od najboljih igrača lige, imaju Ordagića o kome ne treba puno trošiti riječi, o tome, znači sve znamo, što kaže moj kolega, jako smo i dobro skautirali, pa ćemo vidjeti sutra u 1 sat je trenutak istine i za nas, za njih. I još jednom ponavljam, onaj ko bude bolji, onaj ko bude spremniji, onaj ko bude sretniji, on će sutra pobjediti. Smatrate da će se sutra riješiti pitanje prolaznog polufinala ili revanša? Ne smatramo da se sutra nešto riješiti, bez obzira kakav bude rezultat, ima i druga utakmica, svaka utakmica nosi nešto svoje. Mislim da smo mi na sutrašnjoj utakmici favoriti, bez obzira što je Sloboda u rangu iznad nas, bez obzira na kvalitet njihovih igrača. Ovo je naš ovdje teren i ovdje je pao jedan Zrinski i ne vidim zašto ne pala Sloboda. Evo, ekipa Slog ima nekoliko igrača koji su ranije igrali u Slobodi, neki svoje finanse morali potraživati putem saveza, putem suda. Da li su ti igrači možda imati neki dodatni motiv više protiv Slobode? Pa da vam kažem nešto, ja mogu da govorim u svoje ime, a dugo godina sam igrao za Slobodu. Nemojte misliti da na kraju igračke moje karijere da mene Sloboda isto tako nije ostala dužna, međutim nikad u životu nisam tužio, niti mi je pala na pamet da tužim klub koji volim. Znači ja svoju ljubav prema tom klubu sam uvijek izražavao na moj način, znači uvijek sam davao maksimum i kao igrač, kao trener. I svakako nije mi padalo na pamet da neka svoja potraživanja tražim na taj način. Imate svjedoka Zdenku Jurića, na kraju karijere sam halalio sve ono što mi je klub ostao dužan. Da li će moji igrači koji su tužili Slobodu imati dodatni motiv, ne znam, niti prvo ne trebaju da imaju dodatni motiv, trebaju da igraju za klub u kome su, trebaju da daju maksimum, jer napomenut ću vas, čovjek koji vodi računa o nama nije trenutno tu
i jednostavno iz ljubavi prema njemu, iz poštovanja prema njemu, iz poštovanja prema ovom klubu, prema ljudima koji žive ovdje okolo, koji su nas prihvatili ko svoje, oni treba da daju maksimum. Hvala.